Ada peserta pertama kita yang akan tampil, Ananda Seta Amani dari Pondok Pesantren Zaid bin Sabit ya, yang beralamat di Bukit Harapan ya, Seta Amani. Ini sudah penampilan yang keberapa nih untuk kamu? Yang keempat. Oh, malah yang keempat nih Pak Ustadz ya. Masya Allah, ini sudah berpengalaman sekali nih kalau keempat nih Pak Ustadz ya. Oke. Iya, namanya tidak asing itu Pak Ustadz ya. Langsung saja, soalnya sudah ya. Perhatikan Pak Ustadz, silakan Pak Kita Ustadz. mulai untuk anak kita Seta ya, dengan soalnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. Alhamdulillah. Soal kedua. Wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khair. Wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah innallaha bima ta'maluna basir. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Alhamdulillah. Soal ketiga. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut
أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين صدق الله العظيم. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. 3 soal sudah berhasil dilewati. Tapi tadi di akhir-akhir ada bel sekali dari Pak Ustadz nih. Pak Ustadz ya, silakan Pak Ustadz. Ya, baik. Alhamdulillah bagus tampil ya, karena udah yang keempat kali dari yang sudah-sudah ini bagus. Tadi ada sedikit ya antara ya'lamun dengan ya'malun ya, sedikit itu tadi. Karena itu memang menyalahi arti terus. Ya'malun dengan ya'lamun beda sekali artinya ya. Itu silap tadi, tapi begitu ditegur dia perbaiki langsung. Jadi memang dia sudah hafal. Satu lagi, kenapa dipaksa ajruhu inda rabbih, sehingga tidak utuh tajwidnya yang tadi napas ya. Kalau bisa diberhenti bala aslama wajahu lillahi wa huwa muhsin kan. Tadi sampai ajruhu inda rabbih, sehingga indahnya tidak sempurna kan. Baik, sekira itu. Lain kali nanti dilatih di mana napasnya yang sempurna supaya tidak terpaksa seperti ini. Sudah bagus, makasih. Oke. Selanjutnya Pak Ustadz Yuni Maha. Ya, alhamdulillah tuntas ya, walaupun cuma 1 bel. Perlu kami sampaikan kepada anak kami bahwa kalau dalam lomba itu semuanya dinilai ya. Jadi kesalahan sedikit aja udah masuk ya, udah masuk dalam penilaian ya. Jadi untuk ke depan seperti yang disampaikan oleh Ustadz kita tadi, napas itu diatur ya ya. Baik, makasih. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Ananda Setamani. Udah kelas berapa sih emangnya? Kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP ya, masih ada 1 tahun lagi nanti ya. Oke, terima kasih. Kembali ke tempat duduknya. Silakan.